Desde a principio sinta na puesto la administración del presidente Duterte y a principio también menora el caso de smuggling na país. El cosa ya habla el Commissioner del Bureau of Customs ni Canor Faldon. Según con Faldon, mayoría mga smuggler ya pwede kuhig amo mga estranghero de otro nasyon. Medyo substantially bumababa na siya. Yung nakuhuli namin talagang kumukonti at dumadalang na siya. Yan. Hindi kagaya nung pag-umpisa pa lang ng administration ng presidente, nasanay kasi sila ng maluwang, ang dami natin nakuhuli. Ngayon, may pa isa-isa pang mga siraulo na sinusubukan. Ba't nakuhuli naman natin sila? Na objeto prevenir yan mga illegal traders un orientation niya kundusian antes aga, el buro kita participa mga traders del syudad basilan itawi-tawi. Ya diskuti na aktibidad el proseso de importasyon isikilaya keda accredited o legal traders. Wala naman, ni-reduce lang natin yung process. One is, anyone can now enter to importation activities without the services of brokerage. Fuera con suhiri también el BOC con mga traders para participan na barter trade. If they can organize themselves and put up again a vibrant barter trade, kung pwede nilang buhayin uli. The government is willing, the pronouncement of the president is clear, and I was given instruction to find out how we can help them put up a barter trade centers again. Kung mga participantes el dale certifico, kel usa sila na dila aplikasyon como un accredited traders. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.